Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi mufassiratu bi taqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a illa walau ala anfusikum. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Taatilah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Tumpukan sepenuh perhatian pada khutbah ini dan janganlah sibuk dengan perkara lapar seperti bermain telefon bimbit. Sesungguhnya, barang siapa yang bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, maka hilanglah pahala jemaat darinya. Semoga kita semua sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah pada hari ini akan berbicara tentang peranan sebagai seorang pemimpin yang adil. Sebelum meneruskan khutbah, saya ingin menyeru sidang jemaah sekalian untuk terus memanjatkan doa pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melindungi rakyat-rakyat Palestin dan menyelamatkan mereka, serta memberi kemenangan kepada penduduk Palestin dalam mempertahankan tanah air mereka. Sesungguhnya, doa dari kita semua adalah senjata yang paling ampuh boleh kita salurkan kepada mereka, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah jualah tempat yang selayaknya kita memohon pertolongan. Sesungguhnya, keadilan itu adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Dia telah memerintahkan kita supaya berlaku adil dalam setiap urusan, khususnya bagi mereka yang memikul tanggungjawab kepimpinan. Maka sesungguhnya pemimpin yang adil itu adalah hamba Allah yang paling besar pahalanya dan paling hampir kedudukannya dengan Allah pada hari kiamat kelak. Barakallahu lakum wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'i wa ikum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslimu ala an-nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa li'ammatil mahdiyyin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang jemaah sekalian, ketahuilah bahawa setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Dan sesungguhnya manusia yang paling adil ialah orang yang takut kepada Allah dalam urusan manusia, yang menghukum di antara mereka dengan kebenaran
dan yang sentiasa mengawasi Allah dalam keadaan tersembunyi mahupun nyata. Maka kami memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada para pemimpin kami untuk berlaku adil dan memerintah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.